na kirete tochia Meru TV muthenya yo ntukuya Jumaine tariki 3 achia mweri wa ili mwakene turi wa 2026 mbetekire nkuwato yani akirete tochia Meru TV muthenya kenda tutana mbere na ukumenyethe no kunenkere chura chethirite chitu kinyela methene yetu ya ntheto kulukira andiki beto bantheto barabandite kambi ntere mwanya kenda gutiro burachu karika maturene ni chikumba kwethira achikiu kinyilana njira yagirite tuthiatire kimetando yetu yo kinyelere Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mura kinya tuthiatira akiri Signet na Meru TV kiri Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto ora chiutunduka tukiambiriria nirichirikitie utukinyela kumantere cha yembe Meru TV There FM pawatanirete na kampuni ya Safaricom gukurukira mutaratara ya CSR ibekinyite ntere chia Igembe Central arabaliungirete ikundi kimwe kya muichiwiri ikundi kebagechoke nkatho ibawugite nende bo bethirete bakigunikane na kinya kigina kirabarethire bakinenkiro kikethira kikibatethia na njira enene gikundi keke na mibango na kina mirandi kyo betukithira kikyambiri nende arabawugite ambe chichi kabatethi kinya kimurandi yoyo tirana iba kuthoma riboti ya mwandiki wetu wa ntheto mukiri onkunja There FM, There FM, Meru TV, Sionere mwanya, Meru TV, Sionere mwanya, Safaricom, Safaricom is for you. Nikeno kionekanite kiri kundi kia mwishori kia ngiva ara Meru TV There FM bawatanirite na Safaricom CSR bombite kwithira bekinya ntereigi kenda kubaka muthitho kawitethia na wikuria narua turi kangeta Igembe Central county ya Meru tutrimene na amemba bagikundi kia mwishweri na aria atwijite kwaraniria nabo ne akurubethirite bagichitira na njira mwanya na ndina tutuja There FM Meru TV na Safaricom gukurukira mubango jwa CSR atoeja nikenda tukethira tukirijanira nabo kwaraniria na tumenye nimbi bethirite bakithithia narua atuketha twibatiga na kagina karaga batetheria abagutwiri bethirite bakiambiria cukuru na bari na thine kore aritani bare bakuthomithia na baba bari na machine cia kuthambia ngari cie nyomba ni utonga bumami ibakubatara ndoje nikenda bakethira bakithithia ngugiria kou mantu jajo ndingwitikia kiratu abatigira narua abakethira kibatethia na njira imwe kana iria ingi na mubango jujunthe kana kiratu abatigira ikumania na ngwataniro ya There FM Meru TV na Safaricom tuthagira tuna mubango juju o mwaka muthijo mwaka ni makuthirite kuna ikundi bibingi muno antu biumbe baraba kubatara utethio ende itukaraga nthi na kamitira tuthaya tunayo tugategera no ukubatara utethio kagitene gaka na rira twakarire nthi after kwithira itwa riungite gikundine kio kairi na chair lady na member bawe tibonka ba kibariaji baba ingi batuira mathina jara bari najo nikio twategerere tuona nama niba kubatara utethio bo ambutitite miukone yao bwitite gutethia ana bao na ana batori ukurukira shukuru ira bari nayo itina aritani na ngugijeu ekawosh bakandika muyuthi urena tona atiri mbeche iji kana kamuthithuka twakanenkanira kirige kundi giki gaketa na mbere ku impact life ya mtungi nonto rato kuthithia ikuringithio torobwa mtore ate gochiumba kaitene kau atongoria bekundi kia mwana memba babe soki nkatho inene ndibo ya kanthe njiri na kuirua na mbere buruncho kinkatho cia mwanya ke Meru TV There na Safaricom ti kawaida kuona kinya uwete thine kuona muntu utethia lakini baibeyere bararethia batwe na ruare baturika na be yao na andainya bamwe bakwenda mbecha nondu wa skuru kwenda kinya bya korea kuringana na ure itarikari kambu iboya sana na nankuwa atire bwete na mbere kutharimwa na kuongelwa nondu rira wanikera muntu kintu arauritire kintu kiu Murungu autethia wone kingi gicoke uki kiri nontu nkuwa butethia mukurungi bukuya kibatwe bweta tharakanithi yau ni bu bweta warwendo na iru rwendo rwama na iru rwendo rwina mathithio nyoka wanoendete muntu tena mathithio ni rwendo rukuo ndene yaruo abatu ntukwira na ruari na buminyana taumandirie ni arabeyire ba twariria to ibochiona inya ke Meru TV na mantu yangi ya maingi kambu iboya na ncoki nkatho burite cia kwandiria
na tongeria babetu kinya mporo bomweri bwitu mwendete ure Meru TV itucokia nkatho nontu wa bure ana betu na tukona thai batu twatambea twikura nontu inya batu tukumenyekana ura bangi bamenyekana ntereri ingi tutura kwana station cionthe ikiarua endu uti ange twana twina siba ya retu kona ana betu batu ciarite tuingwa rebe ito turigana batu nende turari nende ucionje nende tuwitaitia ngocokia nkatho ni Meru TV ni onto bwangwira ya turitira ni onto thai bauturikana na ni bare aringi na da bare aringi bare ni onto babatue mwishoeri group ira turia akoro na ekoro ntiwa na muno utetheriana no tongweto muno ira twendete saidi no utetheriana winde bakiromba kinya atongoria bangi na antu bangi bawendi bubweya bombe kwithia ni bautonyera na kwibwa thina icio na kubatetheria twene tukuromba utethio kiri gavana wetu Mutuma ni untu itwandikite kinya proposal ya kuromba utethio ni tukuromba batu tutethio ni kenda tumbe gwitethia na tumbe gutethia na bau betu baba nuntu tutena njira ingi para bomba tutethia ni Meru TV batu tona o tutethia u tukona nyayo nto kailemia na utethia antu naraura endu twaturigana ni o batu twandika proposal kenda twandikira arimo twandika proposal kenda twa inyambori kana bia bagenda twagenda tu support ana betu kwithira ana betu bamwe bathomere bai guthoma baumara skuru ao bete baria mesi twale monigore arimu twekora monigore arimu ibaire botheri bamwe bogona kuria njera bakerera na utheri batikinya bona bia buitethia tutamenyanga yego ngambije wetere tutamenyanga na tunere anga na irwere tutamenya biutwe kwena mbwa ubokuona na matangi ya reuro na kawoshi ni mami nyumbeye na rokiringo kure kwa chibo nimbi no ntoto tiona rwero ana betu twandika bele kawoshi ni yele twandika na belo mwana kawoshi mo ngenge kawoshi ye kwa cha thambia ngari kiripotera Meru TV kuma Kangeta Wande Gembe Central mbeta mukiri onkonja Boya muno mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkunja musiasa Gideon Kimathi Mutweri nero ne mutongeria umba kuthoro kirutongo bichine ya mulini wa rais Kithure Kindiki na chumirite na kutharikira nene Mithika Linturi ni kwithira migambo imithukira no mbere kwithira kiruta yegie thirikari ya rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki Gideon Kimathi nende na uritie Mithika Linturi akwithira aiti ya atongeria baraba nene na kinya baraba iwathanine aranende arombete Meru bet na mbere na kumba kwithira bakiwa tila thirikari ya rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki na niruonoro mwandiki wetu wa Ntheto Jeff wagituma nawe Gideon Kimathi Mutweri muritingo giobisine ya Profesa Kithure Kindiki ura ni munini wa rais bari na Edwin Kiongozi ni baumirite na kuthumbia bunene Mithika Linturi ure baugite ngugi yawe nandi ni kumenithania kariba Tharaka-Nithi na kaunti ya Meru muntu ugwetwa mheshimiwa Mithika Linturi shetani ashindwe ararumanire goro auga ati Kindiki mu Meru shetani ashindwe ndauga ndonga meaja mboria Kindiki mu Meru kate mu Meru kate mu Meru Tharaka-Nithi Meru kanate Meru Mithika Linturi nerwa uyu achokere akue kinyantoro ntimina achokere akue na achokere thato urio karingithia Kindiki tutena ngugi nawe ni makanatema Mithika Linturi atemenya kweja kutwenderia Gachagua wa Mathira aitwira ati Kindiki ati bui wa Tharaka-Nithi ariko ni ati Gachagua wa Mathira akamwende Kindiki ategetate ndienda kuromba mheshimiwa Mithika Linturi uyu turenda witekere Njuri Ncheke nonto thirikari ya Meru netonga inya ni Njuri Ncheke. Bwana Yesu asifiwe. Na Njuri Ncheke ni aragia tukaigua ima kana tema turenda kethira imutane tekere Njuri Ncheke amere akuregana na Tharaka ithirere Meru Njuri Ncheke gambarereko atega mbarereko gutiombeka gutuika Mithika Linturi
arekara jeronde oria wenda kuraga kana Jesu shetani ashindwe ira mumero wa mbere akweria gite kia urais wa mbere kuigwa nande muntu na kumera naja akiuga ate Tharaka te Meru bacho turenda umwira Tharaka ne Meru na gotoga tutunya na bacho Kindiki twe tayari kwethira twenoe mwanka 2027 turingira William Ruto 2032 no Kindiki rais wake ni aria kiaria Edwin Kiongozi nawe akuri na bubwa kuga Kindiki William Ruto Ruto turenda kwira mithikari ntore na gwate nthoni nonto kethe ate Kindiki kimathi ati ngugine nonto kethe ate Kindiki Meru twetarawa turetarwo nonto bwa kithure Kindiki mithikari ntore nonto bwa kiukia wale ndo twendi uria twenderia ari waziri ale into bieto bya agriculture kwengo William Ruto akara kwa wenja eu ni othenere no na Kindiki Mheshimiwa mithikari ntore atarire fertilizer ona fertilizer goko atayokeria makona into bionde bya agriculture etabio atayokeria mengawarambia koinga yale myarendiewe wa undenda kwera mithikari ntore kwera mithikari ntore gwa Tanzania Meru ni onere nchamba inge mithikari ntore ale twira Meru Tharaka nithi te Meru ugotekanĩria Tharaka nithi yetu nĩ Meru Tharaka te Meru Cement te Meru ugotekeria Tharaka nĩ Meru ugotekeria Kindiki Meru ometheka ende asiende Gachagua ende asiende Munyoro atembe asitembe komwere narwa kithure Kindiki bamurumira bamweta Sapurano demora naru atoro maromba kobwero te Sapurano te vida ya rombo nande batu etwitana manto yo twera ete twete wa Munyoro tugeta Tharaka anto beto ne ale kwa kue Tharaka kue Tharaka te Meru elio kianto agekira mbaji ne agaikeria karonjo ke Meru aleta karuma Kindiki akana Gachagua ke Meru Kindiki weto bugetekeria komukaria anto beto muntu ne anto bao Kenya anto bale aria manto ya anto bao Karonzo bakaria manto ya anto bao atu muntu ule munene weto te Kindiki ugetekeria tokali kithure Kindiki bena William Ruto kenda 2032 tuonete kia raisi wapi wale wanasema Kindiki anatosha wapi ya Kindiki kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Jeff Wagituma kaithere kuna bwatongere bomo kumantereche South Menti bachumirite na kuoneka bakitharekira nene mithikari nturi bakimure na yatongeria iti yene ni nyuma yawe akumba kwithira kiganu musemanio ni yumwe agita CS warue muga akimuita aramwe umbe kwithira akimuita nkwaro ntuboro tumite akaribegembe bakethira abakimutharikira anene bakimuromba giteyo akira atongere na nkuruki bakaromba atongere bangi bethire bakiringa siasa chathere na siasa iti na irumi riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Komemutia Biare nuko bwere sima ila sima reye kabarero toyira kreito murunge wike nyarenga bana kapita munya kaka yuyu inyo otwalire nkware buruwe nyo yatongo chabate nyo Meru ni miarie wari waziri wa urimi Mithikari Nturi norari ndi ni mubangani munene wa kiama kia DCP Nthiguru neneo ekumeneria waziri urikuo oru Nthiguru akiwa ya mwana munini no talindia ndo kwithira tongeretie Meru thai niwetio yeri na uthonia kari bakuma mawegembe South Nara bakuwa mwana muga nae wekanya aritere Meru ngwe anenkero imukathe babonthi William Samoei Ruto Kuragia gona mwana na kwa kama unaera miti ewa batu muna mete amuta kuraba tukutagitago atibati omuruma amudari disa otumwana oke na imwensake na ibakuma toremo oni ankora kapteni agarumere kiringi oni Nthori ne captain Lentore no ntoba weta ere kimowa kware koire wanda mpempe mundrene yaku Lentore wethira kenja mpempe uria wethira mpioka emwata
onto mweta nkware mwana ora mwaneto na igithomo kiake kitumite ethira akirita ngui na yukitu ithirikari na mwana wetu wachetha no menye mwana na githomo kiake kiri uru inyacitie giaku na mwana athomete arita ngui ri kugenda mweta nkware iwo nkuria no nchokerie umbire imbibi atumo mweta nkware na igithomo kiake gikua onia ngwire ndakuromba nthonire batu twatambwire mwa aikuyukiete kiu no to batu tutaigua kokuonthe kwina malalamiko kiriwe oni birabi bitomete mbe yao eti ile ntore arungamira kanywa kanene weta mwana onge rukwale ka mweta rukwale ona kona rigimo akari onkware kana no to murungu na motetherie aithira ari aware na iberu rorizo ndaika kale tore bana to no aremere mapema na ito wize kuma kaumo deka wika eruana baitha rorizo orere kimo wa murungu wa mutharima wasiesi deka mwana onge atoritere gwena to no kona gwera korite mbeya wore na ware nau utebo thithacia lakini thai no kona rajire kwiberu eri kimo wa rorizo we mweta rukware bibi bithoretie na ile tore watera anene bange thoni o no munene oku eri kimo gai munene oku na ore theke ko mwatere heshima na wethero rene heshima kire atongoria former CS wa agriculture ketha no remero ikumenyera CS no remero ikumenyera ngweku reka mugari tengwe batu ito tambua thirikari ruto no ntone tambwire ana babethi na ya moga ereki moga ya mwangoe ende o wante ko meimbibi atoma weta mwana itha nkware ina netheka bacio metie bakathomethia mwana ora na mumo yo muthomethia o thirikari ko ne githomo yake ikikufaya ewe CS waroi ende imbibi atoma weta mwana itha nkware twethomethia na beto kenda baukira ya kabubuteani kiria kariba bariwa onto twetazia zene cia 2027 weta mutongeria obui kwithira kirumoro nginontu omuntu no kakambia meru na birako na birethira biebi yake na kuuzia zaniringwe cia thiri kwe miario yarirwo boriti amucamanio na yonge yarirwo au na kinya kethira bochindana kana omuntu ana interest ciawe ki politics gintu kira kiyo mbere muntu akiariria mutono-ina kana kinya moro-ina na amenya ndeto irakwaria ite umukera na ite kuruyanithia antu ende gintu kira nkuromba viongozi bwesimiane na heshima irio rikurakia mugongo na kinya bara bainyuma bakathia ta politics ira bwina cio ikaomba kuria bara bange bainyuma kinya bakia bakamenya utongoria challenges chirumi kana wekanira mitete bui bweya neshima nonto wajiria mwana oranthoni awajiria nonto kinyawe na kwenda uongozi kinyagethero te siasa kuromba thai ware ndo twanie kinya kendekete momero kachagwa no momero twerekeza kachagwa uwe kuya kwendia ko no momero kendeke momero na imwene to na ito mwendete no te mwanyo momero na mutharaka reka tuthomora na igwe tukuwa tukario turia ekuruba thoko nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Kete ndaika 18 kinyuma thaa mwanja cia muthenya kumba kwithira chirwa mankurikanie ntuku ni Jumaine tariki 3 cia mweri wa ili mwakene jwa 2026 tugekira gatanta kandeto cia Meru TV muthenya ngucokere nkatho no ntubokona kanya kaututhiatira kiri rutero Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV twakwira utharimwe sana na withire awina kaita kakeya andiki betu bonde bandeto aringi mbicha na kinya airekere barabatire Meru TV muthenya kumba kwithire kinya na kinya babwe atwabucokeria nkatho cia mwanya ndene ndeketi kureo kethiro kiwatanira na Empress Suzy bari na DJ Danny the Dreads kire mubango jatatemesha itana mbere na kuthiatira Meru TV.